Hûn bi xêr hatin ser seran û ser çavan hatin temaşavanên hêja. Te got erê ew ê îşev careke din bi sê pêşbazên nû bibe mêvanê mala we. Em binerin îşev kîl stûdyoya me ye û ew ê li hemberî hev di nava tekoşînê de bin. Egît, tu bi xêr hatiye? Nav xêrê devê. Em dikarin te bi Kurd û kurmancî nas bikin. Kî ye, çi kesî, çend salî ye, bi çi re mijûlî, çi karî dikî? Belê. Ez 30 salê me mamoste ji Mêrdînê me û Kî dira diransazim. Ji kî dira Mêrdîneyî? Stewrê. Stewrê. Belê. Serçava. Çavê te ser gulabim. û Wekî din ez çi Niha li Erganî dixebitim. li Ergeniyê dixebitî. Belê. Tu li ciyekî taybet dixebitî ya? Ciyekî taybet. Ciyekî taybet dixebitim. Çawayê kar heye? Ji bo dirana ez Ji ne bo- her car kar heye ne? Belê belê. Her mirovekî sî û di diran heye ya. Bevê nevê her mirovekî sî û di Ew kar her heye. mirovek çend diranê wanî kurmî jî hene tu Belê. bikunekî. Çawayê Kar kelecanî xilas heye? nabe. Heta vê demê kelecaniyek tune bû lê ana sanki hinek dest pê kir. Erê li pişta masê û bûtonê û pişta ku mirov dibe dest pê kir kelecanî dest pê dikir. Erê. Te berê bername me temaşe kiriye? Gelek cara. Hevjîna min jî beşdar bû Erê. mehek berê Rast e. viyan. Viyan de beşdar Belê. bû. Lê ew ez bawerim. Erê. Ew li bêjin duyemîn yeket. bû, Ne belê. were? Tu çi difikirî wê îro? Îro kan Tê binêrin. tu hatiye heyfê ez ê. Egît îro hatiye heyfê. Dibe gerek em xelatekê bibin marê. Baş e Egît em ji te re serkeftin dixwazin tu bi xêr hat ser sera û ser çava hat. Spas. Em herin cem hevalê xwe Birahîm. Birahîm tu bi xêr hatiye? Navxêrê davê spas Em te jî mamoste. nas bikin bi Ez kurmancî. İbrahim ji navçeya Amedê Hezrûyê gundekî Hezrûyê me. Belê. Ez karê pêşkeşvaniyê zazakî dikim ser tarîxê me. Hinek reklama xwe jî dikarim bikim. Belê belê cewab. Ser wî din me heme dest pê kiriye. Rastî me biryar da min got ez ê bi zazakî biaxivim ji programa Kêfa xwe yî tu rahet bi dikarî bi ez dimikî jî zazakî biaxive? biaxivim bi got bi leyl û Ez kurmancî dimikî be. fehm kene te şikin zazakî biaxive. Ew qas. Ew qas. Tu çawa tu bi heyecanî? Xwedê mamoste Dest tu normalde piyete dilerizin Birahîm. normalde ez ne heyecanım ez ber kamera jî ew kitine me tedît. Wa na ya rica dikim. Em ketine nav du egîta jî hinekî pir kirik. Erê wele du egît li kelekatan tu orta du egît de tê çi bike Birahîm? Xwedê me biparêze. Em ê werin bi hawarat ve. Te jî berê temaşe kirî bername me? Belê mamoste ez temaşevanê ve me. Wê çaxê tu ser wextî bi bername bi çi rengiye qet netirse. Du egît li kelekatan lê Navê wan egîta me re ditirsin. na bira qet net. Bira hêzê bidin te. Belê. Wê çaxê serkeftin ji bo te jî Birahîm em Gelek spas. herin cem egîdê xwe yê duyemîn. Em ê îro bêjin egîdê yekemîn egîdê duyemîn. Egît tu jî bi xêratî em te jî bi Navxêrê kurd û davê kurmancî gelek nas spas bikin. dikim. Navê min Egît 28 salî me. Erê. Li Amedê dijîm bi esrê xwe ji navçeya Mêrdînê ji Midyadê me. Belê. Ev 2 sal e li Amedê me. Ez berê Wezareta Aborî de min şighul dikir. Lêbelê me şighul avêtin bi KHK. Erê. Vêga li Amedê şighulê xeslê dikim. Dikanam nê xeslê heye yani erbet dişûn. Erê. Şevala re serkeftin dixwazim. Jî bi kelecanî. Tu bixwazî îro nexwazî. du egît û Birahîmekî pir bi kelecan îja Birahîm tu zanî ez jî Mêrdînê me û her du egît jî Mêrdînê me. Tu tenê mahal bir. Tenê mamoste tu zanî Kurd tenê serê Ez ji xwe. Qoserê me. Qoserê. Bes ev 22 sal ez li Amedê me ji bo wê ez êdî nîv Amedî têm heseb. Ecê herman demê de. Birahîm tu ne tenê. Mirov kê derê bije ji wê re. Erê tu ne bi tenê ye. Ê baş e em bi vê kelecaniyê xuya em ê bernameyeke pir xweş û bi kelecan û bi coş derbas bikin. Belê. Hûn amade bin? Amadane. û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe amade bin, te got erê dest pê dike. Wê bername pir xweş be. İjar hewceyê ez bi Kurd û kurmancî qala beşa bikim em çi dikin çi nakin an hûn ser wextin ji me. Zanim de heval. Zanin dîsa Zanin tu dizanin. wisa bi Kurtasî ez behs bikim ji çar beşan pêk tê di her beşekê de pênc pirsên me hene û dema ku lembeya sor vê ket hûn pêl bûtona dikin ev pir girîng e. Beriya wê pêlê nekin ger ku beriya lembeya sor hûn pêl bûtonêkin sîstem otomatik masaya we ji dewrê derdixe hûn carekê din pêlêkê jî masa we neaktif e. İja ji bo çi girîng e em bêjin kesekî pêlê kiriye şaş ber siv da piştî wî kesî kê zû pêlê kiribê masa wan vê dikeve
maf derbasî ve masê dibe. Ji bo wê teqez pêlêkenê. Yani ne fikirin hûn bersivê dizanin, nizanin. Ji ber wê îja li bende bin ez deyê biqedînim, ji xwe dê diqede lembe bê revê dikeve, bi vêketina lembê re bilezîn. Yani lezkirina butonê pir girîng e. Piştî beşa duyemîn yani beşa yekem duyem li ser hevin. Pirsên sedî sed hene, pirsên sedî sed de puanê we ya dibin du qat ya ku hûn şaş bersiv dibin, nîvco dibin. Di beşa finalê de îja dem jî tuneye lê derbasî masê din jî nabin. Maf û mafê wê du jokera heye. Bixwazin pirsê diguherînin 5000 puan ku puanê we têr bikin. Bixwazin ve bijêrkek xelet jê davêjin bi 2500 puan. Ji xwe em derbasî beşa finalê bûn ku pêdiviya we bi jokerê hebe dîsa me bînin bîra we. û di finalê de puanên we ger ku ji bo pirsên sedî sed nehewce bin û yek ji we bûbe finalîst, kesek dibe ji xwe finalîstê hefteya yekeme veya û em ê xatir bixwazin. Lê na ger ku puanê we nêzî hevin û wê pirsên sedî sed bi kêr werin ew ê rewşa finalê biguhere, wê çaxê me pirsên sedî sed. Lê veya jî ji bîr nekin ger ku di beşekê de we qet rast bersiv nedabe, wê çaxê mafê wê pirsên sedî sed tuneye bila haya we jê hebe. Ji bo wê bi ısrar pêl butonêkin û hewl bidin di her beşê de pirsek wey rast yani bersivek wey rast hebe. Heye pirsek we. Deyîja du egîd û wisa bi kelecanî li min mêze dikin dilê bu şewtî. Na wê ev kelecanî ez bawerim ew ê bernameyeke xweş me bide çêkirin û derbaskirin demek xweş me bi derbaskirin. Hûn amade bin? Amade me. Ger ku temaşamayên me ji li malên xwe amade bin, te guherê beşa yekemîn dest pê dike. Ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Kîjan navê birceke keleha Amedê ye? A. Birca mêşinê, B. Birca keçikê, C. Birca karikê, D. Birca golikê. Egîd Mamosta karê pirsê cardî dubare bikî. kîjan navê birceke keleha Amedê ye? Birca mêşinê, birca keçikê, birca karikê, birca golikê. Di keleha Amedê de navê birca hene, kîjan ji wan yek ji wana ye. Yek tenê ye. Pêşxwe yek tên. Ez dibêm B. Dema te diqede? Te guherê Erê B. egîd dibêje B birca keçikê. Gelo rast e an na? Saet xweş, ewa kelecanî bû egîd. Birca keçikê bû ne were? Me zû pêlêkir We mamosta. zû pêlêkirê ne were û ji xwe zaten paşê Ser wî bercê jî bername kişand bû. ne were? Yeme vê ketibû gelo. Çawa? Yeme vê ketibû yan. Nayê ji xwe yek vê dikeve. Yek Yek vê- vê dikeve destpêkê. Tenê yek vê dikeve. Masên dinê dema ku mase xelet be vê dikevin. Em bêjin egîd şeş bersiv vidaya kê ji we zû pêlê kiriba wê masa wan vêketa. Ji xwe masak vê dikeve. Erê masak tenê vê dikeve. Birca keçikê we bîst bû? Min bername Navê serê wê çêkir. ne were navê wê te dî bi Tirkî kirine tiştekî din. û heya demekê jî îja ew Tirkiya wê wek te dî dibên keçî burcu îja wexta wergerî Tirkî dikirin digotin birca bizinê lê de esasê xwe de te dî birca keçikê ye û nav bi Tirkî ji xwe hatiye dejenekirin û xerakirin. Te pîroz dikim egîd. Kelecaniya te çû ne were ingî. Ji bo te guherê dîsa pêl bûtonê ew jî em didin xatirê kelecaniyê. Ger ku hûn amade bin, em ê bi vê kelecaniya we derbasî pirsa duyemîn bibin. Ve çaxê bila ji bo pêşbazên me pirsa duyemîn bê. Nivîskarê şerefnameyê Şerefxan mîrê kîjan mîrgeha Kurdan bûye? A. Bazît, B. Botan, C. Bedlîs, D. Soran. Egîd Şerefxan pirsekî pir xweş bû. dema we jî diçe bila hayete jî hebe. Bazît, Botan, Bedlîs, Soran. Deh saniye temane.
5 saniye temane. Botan. Tegoyeri. Bele. Agit dibêje be botan. Gelo rast e an na. بخابن غلط بو عقيدة ميدنه ماسات فيكتي ما في برسفيتي براستی شرفنامه مگلک بیست بو لیبل جبو خواندن دمات دچها بلا هاي تجويجي هبه دفعه چه نبو از دبیم بیتلیس تقولي بله. عقيد دبيجه جاب بتليس قالوا راسته انا ساعت خوش تبيروز دكم شو قلت تجد ورثها دو في بجير كاتم ابو نوري دبشا يكم ده دم كيما هاي وج دمي هبه هول بدن دمي در برسف بدن اوي باش ببین یعنی ثانیه داوی دجی 0-0 دجون برسف بدن خم نینه اللي پشتی کو دم قضیه او صار نابجن هذا واي دم قضیه کا برسف بده بلا هاي وجه هبه پیروز دکم ساعت خوش اجبو في تشتي بيلي كرنا بوتونا وديت نفسها شخص جرينجي وقتك ما صاق غلط به درباسي ما سيد عقيدكي ام درباسي جمع عقيدكي دندبن لجورمن ازو بيليت كم ما يوان بيت كذا ابراهيم عقيد ايوان انرجيك واني وسا خداي هي عقيد زاني بري بيلي كني ما سوان بيت كذا قالكو ناماده بن بفيك لجانيه ما درباسي برسا خويا سيمين ببن وقالكو تماشاوين ماشي المالي خويا بكلجانيا دو عقيد وابراهيم كي آماده بن بلا برسا ميا سيمين ب کی جانتے جہے والا گول کے مالے ج نقطہ نقطہ مالے نہ ترسے آ جوانگائے مالے ب موز کے مالے ج چلے کا مالے د گائے مالے اگیت Di saat. گول کے مالے ج نقطہ نقطہ مالے نہ ترسے Gaye ya. Gaye mali natırız. De gaye mali تگویرے ere. اگیت بجے د گائے مالے گلو راست ہے آنا ساعت خوش پیروز دکم تو ساکت ما بگمای لو سما گولک وش گانه ترسنه وره دما ده همان ماله ده به te پیروز دکم چاوای ناوراتو ادبیات کردی وجه کردی یا جو گوتنم پیشیان بوجان Neza kabla var ya gori perse bu gaye. ساعت خویش te پیروز دکم امه بلزا بزا درواسی پرسا خویا چارمین ببن جبو بشای کمین بلا پرسا میا چارمین ب کی جان ملکی چمه فراته آ چمه مراده ب چمه ارزه ج چمه دیجله د چمه بوتان اگید جان بلکی چه نفراده از دبیم چه دیجله تگویره اره اگید به ج چمه دیجله گلو راسته آنا مخابن نراست بو وما سي كسي كيجي في نكت وقتا دمين غلط تمرو Ve فيلت perse كي de çava nahati ya. وي في نكت ما سي وكاتش ما مستعمل ده برسكريك نا انا بسكريك تونه توش خد Ma درنگ okacı belki. Ne bu? يعني يا زوتي يا درنگتي Hep mesaj mele bağıta ve çok aç. كان بنرن ام بريكو ام برسوا راست بخوازن Çame Murade. Murade. مراده ام بنرن قالوا برسوا راست چبو چمه مراده نوره راستا كلا جان يوسا دبا عقد او سترانا چه دیجله و فرات او شاشكر هي تشتكي تو غلط كر تو خابان اللي نزانم چبو راستا براي من هيك لازبك Az zede lazım. تو زان تو تيفر وتو بيدنا كي تو تسكنه De ev ki mezana ki sanki. للمبه ميزه بك برجي تشافي وبران حتى تشافي وقتنا الاكراني به تشافي واللمبه به جوهي ولا برسيبه لتشافي و للمبه باشا Başa.
Bi vî awayî em ê derbasî pirsa xwe ya pêncemîn bibin ji bo beşa yekemîn. Wê çaxê bila ji bo beşa yekemîn pirsa me ya pêncemîn bê. Kî janî jin nadin serê xwe? A. Kofî B. Kitan C. Melhef D. Kolos. Agit. از دنقبا کوفی و ملحر دمام E. Jin nadin serê xwe. آن کتان ناو Dema te jî diçe. آ کوفی Te guherê. اره Agit dibêje a kofî. Gelo rast e an na. Mixabin xelet bu Ibrahim masate veketiye Şeker, mafê. şeker. Kader he mafê bersivê yê te ye. کتان و ملحف هەیە کۆلۆس سادی سەد کۆلۆسە و سترانە گەنج خەلیل دایش دەرواز دەبن Te guherê. کۆلۆس ئەرێ Ibrahim dibêje de kolos. Gelo rast e an na. Saat baş. آیا me vê nekete dîsê? Çawa? Yalnız- Eşxoy wî rast yek Na kesek. misal yani Ger ku xelet ba wê icayate veketa. he. A wî jî ku xelet ba? Yani vê ketiye yani me pêr bi tonê kiriye ne misal? Te gerek de pêlê kir bê nizanim. Pêl Eşxoy kiriye rast de vê bersiv da. ketiye. Yani wexta ku xelet bersiv didin derbasî masê din dibin. Erê? Eşxor agît xelet bersiv da piştî agît masa kê zû be yani ji saniyeyê kêmtir ya Ibrahim bû û ji xwe wî bersiv da. Ku wî jî xelet bersiv bida û te di dema xwe de pêlê kiribê wê vekeve. Te pêyê nekiribê dibe ku dîsa vê nekeve. Ne were kofî û kitan û kolos ji xwe di strana de pir derbas dibin. Egît çima bi kofiyê xapiya. Ne were jinin kofiya din serê xwe. کۆفی خوارا Pakistan. سەرحەدی ئارامی تیگران Ne were? دەبێژن Kofî xwara serhedî. Ku da çû kes wê nedî. Ê beş qediya we beş bidawî kir. Çawa lezin, çawa lezin. Em binerin de encama beşa yekem de herkê çend puanên me hene. Agît yani agîdê kêleka min 2000 puan, Ibrahim 1000 puan û agîdê me dinê jî 3000 puanê xwe heye. Agît yek tu ye? Yek Kêleka ezem min? dido Erê, hevalê agît tu didin. dijî hevalê me dinê ji bo ku em puana tev li hev nekin. Çawa, min pê qayîlim. Wisa baş Wisa e. ye normal e. Baş e. Lê qet bi beşa yekem û duyem Ne. û heta heya beşa sêyem jî pê Rast nexapin. e. Ji ber ku beşa finalê her pirsek 10,000 puan e hûn dikarin wisa rewş sero bin bibe. Ji bo ne moralê xwe xerab bikin, ne jî motivasyona we bira bişkê, em ê niha ji xwe derbasî beşa xwe ya duyemîn bibin. Navbera beşa yekem û duyemîn ji xwe pirsê sedî set tunene. Hûn amade ne? Belê. Ger ku hûn jî amade bin li malên xwe, te guherê beşa duyemîn dest pê dike. Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Spora beyzbolê dişibe kîjan spora Kurdan? A. Birrê B. Topa garanê C. Kêlik D. Tut. İbrahim شکر ئەم هیم بوون بەرێ نەنە کێلکشی ئەباوەرم ئێکاڤر داڤێژن توت نەهات بیرە من بە تۆپا گارانێ دەگۆرێ. مگۆتەرێ İbrahim dibêje B. Topa garanê. Gelo rast e an na. Saat baş te pîroz dikim. Topa garanê zanin çawa te lîstin? بەدەستا Bi destan. Ne wanê Ew ew wek kalê dixin ya. wek darekî beyzbolê heye dilîzin Bêt ke bêt ku bêt bila bêt. Yani yek ku dara te lîstin li hêlamet darekî mezin dîsa darekî biçûçik te dî heye. Em jêr dibên şilê li hinek herêma dibên qejêr dibên qîtik. Li ev ne ew e.
Ne Devir var, de ne? dîsa topek heye yani. Gogek heye. Ne var? Başa em derbasî pirsa duyemîn bibin. Belê. Ger ku temaşevanên me jî amade bin, ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya duyemîn B. Kîjan çeşnekî wêjeya devkî ye? A. Zugotinok B. Roman C. Gotar D. Cerrabe. Agî demê duyemîn جشن Sabece. دفکیه Kîjan çeşnekî wêjeya devkî ye? Zugotinok, Roman, Gotar, Cerrabe. Wêjeya devkî. yani براستی از برسواوی نزانم yani tiştê wisa ji min nêzîktir tê zûgotinek Degoyere. zûgotinok belê a zûgotinok Agît dibêje A. Zugotinok. Gelo rast e an na. Saat baş. Pîroz dikim. İja ka zugotinokeke ji me re bêje. yani valla ma saçkan serî de jî min got yani bersivavê nizanim yani tiştê wisa bi devkî got Tam qet tu zugotinok Roman- zanî. na Çawa. Ez ê bêjim te dubare bikî. İbrahim. من برسه بدانم منی بگوتن از نام Vay yo. Padidet tu ba. Ege heman tiştî dibêje. Ege bak. Te rast ber sezayî. Zê êkê bêjim divê tu bêjî. Yana me puanê teşte bistînin. Hayır dibe. Dibe. valla ma wisa ji xwe ne bawerim vê Wa. de yani tiştekî ez nizanim ji ber wê Edan ez ê bêjim te dubare bikî. Te bi 8888 kesan 88 tara got 8888. Ka biceribîn lo? na valla ma Ka biceribîn. na birastî zehmet de gotim Çima na 8888 kesan 88 tara got 8888. Ev zû got nokek. rast e Me puanê teşte bikirin ha. Zan. canî wesa Meta min yek hertim digo. Digo ez çûm pirêzê min şeş kewkû tirêzê lawê şeş kewkû jê ezim. Wet zûgotnok nahene Tirkiye wede. Evet, no. Herket zûgotnokekê bêjin. Qene ê kulli Tirkiye malên me de xwe jî mixabin. temaşe dikin ew ê sê zûgotnokê cuda belkî hîn bibin. Herêma we zûgotnokê çawa hene? Agît. Zugotinê bawer ke. Na kana. Yani İbrahim Bebek Rahim. kelejane. İbrahim teqez bi te re heye Evali ya. İbrahim muhakkak ya. گله Belki کبر ez azakî tu yekê ji me re bêje. زازکی خودی نهاتم بیرم Wa. Kelejane. Ere tamam na ne bu valla. Ve ne got. Canê we sabı xemnîne. Ve çaxê em ê di pirsên beşên pêş de em ê rabin xwendina lezgotina zûgotinoka em tê xin pirsa. Çawa dibe? امی نلبر من پرسکریکتن İbrahim bebe ne birbin maşallah un pirsa kişi bikin zûgotinok. İbrahim yine bername berdevam dik abi em dikarin for. گوراوی ماموست امیجی باشه زوگوتنوک هم زمین لپیش دخن و جبو کو بتایبت جبو زاروکان جبو کو مروف حاکمی زمین به گرینگن ده چانده ده و ده زمین ده ایمیجی وسا علاقه یک منی تایبت یا زوگوتنوک هیچ بوی یعنی زحمت انت دید مروف کرکل سر نخبتی به Gelek zahmet. و چاغه ام درباسی پرسا خویا سیمین ببین آماده نه؟ آماده نه جبو بشا دو یمین بلا پرسا میا سیمین ب درهنره بناو دنگ کیم کی دوک جبر کجان نخوشیه جگه نخوش دستا A. Pençeşir B. Covid-19 C. Qayran adıl D. AIDS Agit Agit dü yemin A Penceşir. Tagoyere Ere. Agit li beja A. Pençeşir Gelo raste Anna مخابن
اگید ماسات وکت ما فی هست. برسی بیتی غلط Yani ez veya nizanin lê ez bawerim te texmin bikin ez bawerim nexweşiyek nûjen e. Covid-19 ez bawer dikim ew e. کووید 19 yani Covid-19 bigore. Covid-19 Te got erê? Erê. اگید دبیجه به کووید 19 گلو راسته آن نه ساعت خوش خوش برکو ام بجن دیروکه که نیزجی نیزه. جبویش خو پرستک ببی رنگی یا نه دبکو مروت خو کیم کیدو شو دهینرک بناو دنگه مخابن جبر کرونای جیانا خو جدستا نوره کرونای درب لگلک کسان خست ده تمنین جدا ده ام درباسی پرسا خویا چارمی ببین Belê. اون آماده نه؟ آماده. شاویر کلجانیا و چونه؟ کلجانی چون هنک چون ناناز بیم ها باشه استاد جبر ده باش خویاده که یعنی نه وقت دست که وقتا کو مل حاله هفدو پرسی و هفدو ناز کرد گر کو هونج المال خو آماده بن جبو بشاد یمین بلا پرسامیا چارمین ب کیجان باجار دیروکی دبن بندا ودا هاتیه هشتن A. Süverek B. Cirnereş C. Semsat D. Pırsus Agit به چرنیرش Tegoyeri اره Agit dibece B. Cirnereş Gelo raste Anna مخابن غلط بو ابراهيم ماساته وکتیه ما به برس پر درنگ دبینم مامۆستا سوێرەک هینجی لە جیە خۆیە پرسوس جی هینجی لە جیە خۆیە لێ سامسات جیوی هاتیە گواردن جا سامسات Tegoyeri ئەرێ ابراهيم dibece C. Semsat Gelo raste Anna ساعت باش پیروز دکم اگه تو عجله دکی نوره بله مامۆستا کلجانی جی گرک چوبه وای بشاد یمین قدیا تا این تصابه خمنینه قد مورالی خو خرانه که شاش برسب دا امواندشین جنب ابراهیم کی دان اگه شاش برسب دام دیسین مگە مامۆستا کەلەجانێوی هەیە دیساجی زوو پێلێت کە یا. ڕاوەستێنێک وصاد يعني كي غلط برسب ده مبيشين بردسته ابراهيم بلا هيا وجه هبه ام درباسي پرسا خوي پنجم ببن و ادي اف بش بداوي دبه و پاشه پرسنت سدي سد تين هنا آمادنه آماده گر کو تماشاوین مجي لبندا پرسيبن جبو بشا دو يمين بلا پرسا ميا پنجمين ب تربا شيخ عادي آل لالشه کو جه پیروزوره ايزي ديانه لكو دريه A. Şeyhan B. Şengal C. Veyranşar D. Ranya İbrahim Kira bu Spas. tombiş kendi İbrahim Selam. Çıkaz da belli yakız سلاوێ گشی ێزدیا دشێنم شنگال دەبێ بە Tegoyeri ئەرێ İbrahim dibece B. Şengal Gelo raste Anna بخابن غلط بو عقيد ما ساتويكتيه ده رانیا Tegoyeri بله عقيد دبجه ده رانيا قالوا راسته أنا غلط بو عقيد ما يكمين في جاري ما ساتفيكت ما في برسيفي يدي Ez bawerim şeyxane ne wêran şeyde. Ji bo min jî şeyxan ma. Tegoyeri Wêran şar. Wêran şeyi. Erê şeyxan. عقيد دبجه آ شيخان قالوا راسته أنا ساعات خوش پیروزك انت عجله كرنا بري ابراهيم مامۆستام جبر عجلە مسئله ازدیاتیه و ناو شنگاله که در روژه ویدهش خواه گرماش بر بویرا نجی یا şensê min jî ایش hebû. کربون Hinek şensê min jî hebû
هوال پیشی لی دامو یعنی من ایجی شنگال بگوت دیج بگوت شنگال مامۆستا کردستان هەر باژێرە شێغانکی هەیە لە ئامادە هەیە لە مردینە هەیە ایتدی شیخانه ورج شیخان نتنه لودرایه جبر وی استاد تخاپاند و ابراهیم کو عقیده کن چون بردسته عقیده نه جانه و صاحبه ساعت خوش پیروز دکم اف بشی قضیه ام بنرن ده انجام بشهد یمین ده ایدی هر که چم پوانه مهنه و جاش خو می بچم پرسنت سدیست شو می پرسن خوازن آن نخوازن ام بنرن گلو روشا پوانان چیه عقیده یکمین یعنی عقیده کل کله کامنه 4205 پوان ابراهیم 5500 پوان و عقیده میدن حواله می عقید 6000 پوان پوانه و نزی هفن نوره پوانه و تیرا خو نزی هفن ایجارنها امه چی بکن یک بیک ازه بپرسم پرسا استدی ست دخوازی آن نا جبر کو پرسا استدی ست ده ریسکا پوانیت نیوجو ببن هیه و آوانتاژا کو پوانیت ببن دقت لی پشتی کوم پرسی تو نماکار جوگره مجبور برسف بدی ایجا ازش تا بپرسم کو تو نخوازی ام کار نپرسن بچنجم حوال ادنی تو پرسا استدی ست جمع دخوازی آن نا پکی اموسا در باز بن وی علی دورن دبه یان نه بجفر دست بیتکن از دخوازم وش بکو پرس شوية جدا جدا و امجبو کیفه جه بگم پرسا ببین امجبو یا يعني برسين وجه هف جدانا شوية يعني جور دست بي بك جي برساته جور دست بي اري ایت باشه به چاوه نه پرس کرده که از دخوازم دخوازی بلا تماشاوان جی ببینم پرسی نوري نه از نخوازم او پرسا نبینه نه نا كسك بي برسينا بينام درك ام به هبره ببینم یه چاوه ام ببينن بلاش بو حواله مع عقيد برسا سديست ب كي جان سمبولا هسنه A, F, E, B, C, E, C, D, G, D, A, G. Buton tüne, dem tüne. باشه می بیا خواستی ما ایرو شانسی ما خوش دچه پرسه کو ازانم راستی منات ف آ ف تقول اره أكيد تبيجي A, F, E. يلو راسته أنا. ساعات خوش تبيروز دكم وفوانتش خبون دقات. سپاس اللي جا دبش يدني ده جبركو باشا يكم وديم بهدو وجريداي بون أو بوانجش بندقات دبش يدني ده تاني بوانين وبشي ياد بندقات يعني في جود بن يعني بواني وكومبيلا نابن دقات ياجي نيفجو نابن ساعات خوش سپاس تبيروز دكم سپاس باش بو أوانتاجك خوش بو براهيم جا مش تبي برسن تو برسا استدي سد دخوازي أنا مجبور بخوازم بوتون نه علی کارم نه برام پرس علی کارم دخوازی؟ دخوازم باشه و چاقه بلاش بو حواله ما ابراهیم جی پرسا استدي سد ب دلیمون ده هری زیاده کی جان اسید هه A asida sülfamik B asida laktik C asida kromik D asida sitrik. کارم پشمان بم نه فکر کنم نه قد رویه خوشی ترش نکته دی وقتا ما جمعه ترش تبه کرومیک نینه herhalde laktik اوجی نینه herhalde سولفمیک زیده حوجه ناکمار بفکره از داد بیجم تقويري آره ابراهيم بجد ده اسيدا ستريك قالوا راسته انا ساعات خوش سپاس تبیروز راستی کن. به نظام بو ماموستا ليت لی که هاتبو گوی دبن من اه هنکی دبن هيش نیزم. تماي يعني نوري ايتاجي بندقات خوش دشن عقيد بنات قال كنت برسي بخوادي تو قلب ناكي تشي يعني نوري بلا هر سه برسم سدي سو شاغي برسبه اون راس من تو برسا سدي سد دخوازي انا بريز و برسم Yani mamostan Arman Camet Virde tek çun yancı tek birin
نینه یعنی براسی پرسه وجی آخافتنا وجی به پیشوازی هبونا یادی. وجی پیشواز اوکی وجی براسی ما کیف خوش که تابی که یج دخوازم دخوازی بلا جبو حواله ما عقید دو یمین پرسامه سدیست ب جارا اول کی و دکی جان ساله ده چو سر هیوه A. Eugene Cernan B. Neil Armstrong C. Alan Shepard D. John Young ji bo ku xwe dem tuneye û bûton tuneye salên wan jî li kelekê dinivîsînin 1967 1969 1971 û 1972 kî di kîjan salê de çû ser hîvê شستو çawa ye alaqate û fezayê û mijarên fezayê yani wan هن خواندنم چه بو لیبله الف پرس هنک من تولیه هف کر جبر کو سال نیزی هفن ku sal nêzî hevin ji nava hewil bide kîjan nav اره اج وگا سر نوا کم ولا yok teqez te bihîstiye اره yani ji çapemeniye jin jiyana rojane di şewra de ew ê mabet bin hişê te de hewil bide ya bin hişê xwe derxe ger ku sedî set zanînek te ser tune be îca zanî pirsên sedî set de wexta tu şaş bersiv didî tu dikarî yeka dijî bersiv bidî te şaş bersiv de tu dikarî yeka dijî bersiv bide ویا جی زانی به ما موستا از ده 1971 دمام و 1969 ده و چقدر دوی تو تخمینه که بگی از بین به 1969 نیل آرمسترونگ بله تگو اره اره اگید دی بجه به نیل آرمسترونگ گلو راسته آنا والله نابه ساعت خواهش تا پیروز دکی مایه گلکس دبین باس شده باس. مایه جیکی راسته نوره گلک جراش خود تبله هف کرن یک کچوی سر هیوه و در دورا ام بیجن جهان زیوریه تو راوتیه جبروی مایه دبن هشته جبروی وسط بالدرب تا دبن یا تا بالدرب آوید یمن هات بیرام ماموستا اف دوگه نوک بروسا د نوا جواکه د چو دهات هنگی من او کرشه بچه هیوی سروی مقاله خوانده بود burada hatta bir rağmen jberko az nava dış qadamam ev bu sal bu te piroz dikim yani bu 3% sedîset û 3 rast û her kesî jî puanê xwe kir diqat hîn jî hûn wek hevin hûn nêzî hevdûne îja niha me derbasî beşa xwe sêyemîn bibin beşa me ya sêyemîn taybetmendiyê ku heye pirsa me yekem deng e deng tê hûn li wî dengî guhdar dikin piştî wî dengî ez pirsê dipirsim yani piştî ku deng qediya hûn pê li bûtona nekin heya ku ez pirsa xwe bipirsim ve bi jêr ka dîsa yek bi yek bixwînim başem pirs li ser wî dengê ku hûn ê gudarî bikin hûn amade ne ger ku temaşevanên me li malên xwe bi hemû kelecaniya xwe amade bin te guherê beşa sêyemîn dest pê dike ji bo beşa sêyemîn û pirsa me ya yekemîn bila dengê me bê
بلا پرسا میا یکمین ب اگید جمو وک میره بلوره تیزانین و اف آمورا موزیک کوله دخه کی جانه A. می B. فلوت C. زرنه D. بلور اگید دویمی Yani cana dibên bersiva pirsê di nava pirsê de bigere. Zan belkî ji min xelet bike ev car. Ez nizanim اگید Denk karim cardî Nikarim. digirim. دنگ بلا ولی دیسا Belê. ام دکارم دیسا دنگ بگیزن اواندو دنگ بیسته بلا هایت جهنم Belê. ام دنگی کی جانا بوری Bilûr. دگویره Erê. اگید دی بجه ده بلور گلو راسته آنا مخابن غلط بو ابراهیم ماسات وکتی مافی برسوی گیتی gelek cara temaşa kiriye jî hez dikim ew feyzoya rezo bi hevra stran digotin a mey دگویره min guere ابراهیم دی بجه آ می گلو راسته آنا ساعت خوش پیروز دکم عگید تمام جر ناوی اوجی آپی عگید ما جر دگوتن آپی عگید و جخوا سالوگرا سیمین سالوگرا کوچاوی داوی بو هفته یک بره ما بیرانی ویجی چکر بوله ما موزیکه ام آپی عگید و همو هنرمندن خوی نمر ببیرتینن ناوی وقت میره بلوره در واسطه به آپی عگید لبلوره ناخه آپی عگید لمیه دخه لفیقه دخه و لزرنه دخه لوی آمورا کما گوداری کر می بو نوره؟ من تحمین کرد و پرسه گوستا وره من باش لیکولین کرد لیمن خافن دیگه بلوره هنه کدین وقت نوستم جبکو بایوی اگید زانه به نظام خوشبخت. ناهلم بگیم بودونی خمنین یک ساعت برد تیته برایم نوره؟ اگید یک جبر و یک جبر رفته نجبه اره مشتر گوته بود چه؟ نترسه هیز دیدن ته نوره؟ حالا حاضر ارتا دو عگید داده مایه تو با آوانتاج خویاده که من یعنی سر بلندم به عگیدم ام به همو عگید این خواه سر بلندن نوره؟ ساعت خوش پیروز دکم امه در باسی پرسا خویا دیمین ببین آماده نه؟ آمدن تمام گر کو تماشاوان مش لمال خو آماده بن جبو بشا سیمین بلا پرسا میا دیمین ب کی جان و جوانه کی فرانسیه A. گونتر گراخ B. تولستوی C. بالزاک D. جک لندن اگیده یکمین وقتا که زانی بن وساده به وقتا که هر کس زانی اویا به باش بو حسانه به جرم پر بتونه کرد کی جان و پرسه. جوانه کی فرانسیه باز آقا ماموسته تگویره از بمری اگید دی بجه C. بالزاک گلو راسته آنا ساعت خوش تپیروز دکم وزان ده بشید نیده جی وقت رقرقا بوتون ابو دماکو هر سه پیشبازان برسف راست بزانی با هینا ده مده بو و بجیر که مده گود ده منه خو انده بود رق 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 لیت خستن جا اف جی هر از باورم انجاما یا جیس نشانه کو هر سیاجیش خو برسف دزانی بو باشه او جی تشتکی خوشه لیم خابن کسک پیرا دیگه نوره تپیروز دکم ساعت خوش بوی آوایی جبو بشا سیمینم در باسی پرسا خویا
سیمین دبن ایدی کلجانی نما نواره واج بو بوتونا و ایدی واج بو بوتونا شر دکن و چاقی کلجانی نمایه بلاش بو بشا سیمین پرسامیا سیمین بی برین آتشتان گوهرینه که چوانه A. Fiziki B. Kimyayı C. Simyayı D. Kaliyayı Agit Ali tamam Ali Süper profesyonel پرسه و سابلا راستی مبین دوره نده و عقیده میه کمین کرم که عقید و یا و حوجه ناکی از یک وکم از دیرک برسی بیشم فیزیکی فیزیک تگوهره از بمری عقید دی بیجه A fiziki gelo raste anna ساعت خوش پیروز دکم نه ولی وقتا متشتکی دبرن تنه روشاویا فیزیکی دگوهرن پیروز دکم و به وی آوایی ام باللذة بس بری کوه کلجانیا و تکوشینا ویا جبو بوتونه بری کو سار بوه معتا و بری کو معتا و سار بوه نه ولی لیستکا دوستا دگوتن ام درباسی پرسا خویا چارمین ببن جبو بشا سیمین بلا پرسا میا چارمین بی لسر کیجان چیاین جیر گولین قشایه هنه A. Abdülkofi B. Sat Cilo C. Gabar D. Helgurt İbrahim از ایده درج چاول نکن خود باور لی دخن ما مستعتم باور پینا نه کرد نه نه براتا بوتونه جنها خوشه ایدی به 100 جیلو تگو اره اره İbrahim دی بجه B. Sat Cilo گلو راسته آنا ساعت خوش سپاس تا پیروز دکم جیه کی خوش هجی خوش خب. مروسا قضا ترجي برانشا ترجي على قداره خوش تشنا پر باش وای قدان و برنامه قدان ام هاتن پرسا بنجامین جبو بشا سیمین او بشی قدیاش خو ایدی هم تن بشا فینالی تن ناوره ددی سا پرسنت سدی ستنه لبر خو بدن هر دو عگیت و خوش تشنا نه ایدی بوتونجی خوشن و هیجان میجان جی خو تنه ابراهیم خوش هاتا خوش کی هشت وجبو بوتونه نوره هنا ما مستحيل كي قالوا مزعق مودشن نا اوصى بالدرب اللي دخن يعني بوتونا نشكن خمنينه هنا مادنه بله وغيركو تماشاوين مجي بحمو كلجانيه لبندا برسيبن جبو بشا سيم بلا برساميا بنجامين بي جوان ایجادین لجر یا هری پیشین هاتیه دیتن کی جانه A. Telefon B. Kompüter C. Ampul D. Radyo İbrahim فكرة متنا ذهنها كيف دو عقيد لي شير جواب خد نمسا خد يجينا بوتوني تلفون و کامپیوتر دما نزدانه آمپول جی امکان دیکود زانن کی دیتیه تسلا دبینه ایدن جده دزه ناوی ویچه بو ادیسون ایجا رادیو و آمپول نابره هر دیاداما دماتجي 30 ثانية ما يبلا حياته جي هبل فدیازی رادیو ببیجن رادیو ببیجن تقولي اره إبراهيم دي بجد ده راديو قالوا راسته أنا عقيدة ميت يمين ما ساتة كتير ما في برسيفة يتي يعني تلفون شو دمك نزه كمبيوتر هما بريا ويابو بشياوي شو ديسا راديو بو امپول بريا وحمية دبم جا امپول تقولي اره
اگید دبیجه ج آمپول گلو راسته آنا مخابن غلط بو اگید عادیه. یکمین ما فی برسیده یه سپر مسری دجی برسه به زانه بو مگو خدای بکه ریز وای برم. کرم کرم باج وات تلفن ماموسته الکساندر گرامفن گرامبل تگویره اری اگید دبیجه آ تلفن گلو راسته آنا ساعت خوش تپیروز دکم یعنی مسری جلی دا من تلفن تلفن رو پر پیدا خواهد نه ام پی تلفن بری که خافیان هم تلفونی نه دسته میده مرود بقی نه نوره ما تلفون هم تا دو تل بهدو گریدان دنگش خود چه نوره او خانه ایسانه ما مست ان انا وقت هر چاره بده برهف وک تکنولوژیا کدو خود ده حبینه دی سایج یندنه ما مست سر جیران فکری مگو جیران تکلی هف مگو او او نوره اجد بفراسة تفكريان يعني تو دو قطيكا و تو تيلكين ها بيفكي تو هر وداوي علي مروف هدو راسته ده يعني مچه دکه جش خواه بچکانی اللي جات دي مروف به دخابه جبركو تكنولوجي پر لزابزا ايدي بكيليه نوري كيلي بكيلي تكنولوجي البيش تكبه جبروي پرسكه كومروف دخاباند و شخه هم به خابيان ما و عگیت لی خست عگیجی کشت ايجار ام هاتن پرسين سدي ست لبرياوي ام بنرن بشي قديا پر لزد قدين بشي پر لزد چی اري پر لزد چن كان بنرن روشا پوانان چیه عقيده كله كامن يعني كو امجر دبين عقيده ما يكمين 19705 پوان ابراهيم 18005 پوان و عقيده ما يمين 12000 پوان خوانه اون هیچ نزی هفتونه نواره خوش چه باشه از مراقتك مد فینال ده چه بقومه اجا انا قاعد سا یک بیک ازش هو بپرسم پرسین سدی ست دخوازی ناخوازی اگید مسری دجی گو مگو امش بو پرسه ببینن ام هاتن ویداری بلا تماشاوانن جی ببینن از دخوازم ماموسته کرم کی دخوازی بله باشه و چاقه امیج بو حواله خو عگید چه بکن بلاش بو حواله معگید پرسای سدی ست ب واتیا دز آد رواندزه ده چیه A. Birc B. Keleh C. Beden D. Sur Buton tüne dem tüne Acele nek و بشه ده مروف نکار پرسه بگوهرینه نه Na, او dbeşa final deyteni فینالی ده Eri اویا ده مروف وک Ger kutu galet bersi vidi اه Tu dukare bisakine yedi Tu be asqat tiştekini zan ma titirsim puane min betir bişkin Tu بهتر dukare bisakine lur Le tu berdevam biki u tu rast bersi vidi şo puane teten jiye koy Beri Tu disa galet bersi vidi niv jotir dibe پرسه Cara seyemin de eğer kutu rast verse bile o pointe kudbin neviye nevi lurd sakine. Eri. روان دس دس Le veger tune mecburi berse bidi. نه نه وگر خواه اره. ایدی چو وگر Teyid beşa finale de tab ku mirov joker bikartine tu kare perse bide guhertin. Dur de ji pers were mecbur. Ya tu guhertin ya ji berse bidi. Le liver واتیا دس şanseki bir rengi mıxabın tune. Şu persen riskim var. روان آره کله ها روان سورا روان روان برچه روان برچ کی بچوی دبن روان دست سورا کله و کله هی ام بفکرم روان ده جی که گوسا تی بیرامو که گوسا چیا ده
Yani ve kele gelo bikaranine. Suru kele dişibin her şey. Birç. Birç benek. شخوره وسا هول بده يعني وان شیروین کو تو دکی شخوره هول بده و بجیر کال بیجینگ خه وقتا گمروف د پرسیم به وی رنگی ده تام نه سر وقت بجبو و بجیر کا خو بخوال بیجینگ خی باش تبه جته چل بیجینگ خه انزان Ez dibim birçi ya. Çünkü ezberi xwadim kele, sur, beden dişibin hev birç. Li birçi ew jî beşekî wê ye pirsekî. Yani mirov bêjingê jî xe tiştek ecêb derkeve ortaya. Kele. گلو واتیا دزه آدر روان دزه ده چیه Diz. Revan diz. Ez bawerim diz wek diziyê nabe. Diz. Ji cîkek birevîn. Yani wisa çê شخواه و بجیر کا تشتکی وی رنگی تو نشخواه نه yani wek diz xwe birevînin biçin cê asê bisekinin kele nêzî xuya dibe lê ها ها اوکی من یا مفهم کرد تو خوازه چی بیشی belê lê sûr jî beden kene وان شروع ez bersivê nedim nabe ne olsun نابه تو برسی نه کسی نکاره بده جدی مافک جد در باس نابه تفید تو بدی و ایجی ya نکاره برسی enderê min de kele derbas dibe wisa nêzîkî min tê kele ya wisa کی جان کی جانه بیشه می وی بیشن ez dibêm kele ez nizanbim jî ez ê derbas ji ber ku ez nizanim سیادت تونه تا گوهری me guherê اگید دی بیشه به کله گلو راسته آنا ساعات خوش عقيد پیروز دکم تمام. بقولي جو خدت بشيروباي انت تدبر ور جبوي مروف بالشيروباي خو بتشا و يچن حبيدني چن بجير كدن جي بافجه يك دي منش خو ياوي راست به ياوي غلط به نوري جب مروف اللي دو شيروباي خو بتشا و بدياري بده دبرسين بفي رنگي ده مروف پوشمان نابه ده پیروز دکم ساعات خوش سيجا مهرن جم ابراهيم تو پرسا استدي صد دخوازي انا خدای من زحمت تن لی مجبور بخوازم نوره شو پوانی بیچون وقتا کسک دخوازه و پوان دچن ادنی بری دسپیکی ده فکری به کو نخوازه جی مجبور دیمینه بخوازه جی برکو پوان چون نوسا دخوازی بخوازم تمام و چاقه بلاش بو ابراهیم جی پرسا میاش سدی سد بی جارا اول کی جانی تیگه ها اکولوژی بکار آنی A. Murray Bookchin B. Alexander von Humboldt C. Ernst Haeckel D. Arnes کرم کن نمیجا جنازه نا يا دم تونه بوتون جي دم تونه. تونه وش خوار هول بدا وكا عقيد دو عقيد كلكاتني يعني ورتا دو عقيد هذا بس فيز جوان بقرا و بجيركا هدي اللي بيجينج خجر كوتش تك دي بيرات ده مستدبین یا مخاونا خدا جیمان نبکا نبیستی اي ابراهيم لت ايكولوجي بيستي يعني تانی ما بیستی مرای باکن ما مستعنزم بم ما في مني يكي دنجي هابا بيجمنا سجارة ما في تاي حياكو بجيركا راس لورتيب مين هذه راست بمينه يزي هرسي شاش ببينه ما زواد فكرم نايا وساجي انرجيا نيجاتيف حال دورا خو كوم نكه كونسانتري به و گر كنتو زانيب ته مجبوريه كي بيجي نخمه يجا اكو دلت درباست به بيجي از دبیم ده ده ار نس مجبور اري ابراهيم دي بيجي
de Arnes gelo raste Anna. دربایه کم غلط بو ما فته هي تو وکشه بجه ایدی الورد سکنم لی پوانته تدبش هادن ده پوان ستنده بون نواره تمام اوان پوانته دبن نیفجو بون آنکا نه پوانته حمو تو الورد بسکنه و صد سکنه لی کو تو راست برسف بدی و وره چیه خوی بری بس تتسکنی رادوستی تسکنم. کابری امجه ام برسف راست بخوازن امجه حوالی خود تخمینی وان بخوازن اگه تو با تخمینی ویه شاش بود زانم نه تحمینا من مورای بوکچینه مورای بوکچین نابودن گشخوان عالی اکولوژی ده اگه تو ايش تبلي هوالي عقيد عقيد تبل عقيدة دنبه عقيدة اليمين تبل عقيدة يمين دنبه ام بدرن قالوا برسفا راست شبو ارنست هيكل جراي يمين تجها ايكولوجي امجی فيها ابراهيم تنتني تنتني عقيد لك انا كاتنا راستی من نه نزان پرسکی راستی پر فرسكه زحمت زحمت بود بو نوره اما او فيلوزوف لی قالك نافودن نه نه مورای یعنی از ما من مورای او بوکچین باكوني نه جداي نوسا اري بوکچین جی از بیم سر اکولوژی اري يعني ناوان ده تاني از بوتشين بوكشين. وباكونين جدانا اری اري ام هرن جم عقيده ديمين عقيد اجاز خوارا عقيديه بك بري از بپرسم تو پرسا سدی صد دخوازی آنا دخوازم ما مصر بسكن تدخوازي ناخوازي دخوازم اي تدخوازي ده تنك عربي بليزي دقت برس راست برسم ندان ده بشاد نده اري لا وسع الورقة وسع حاضر كريان بس جبركو ما قلت وجه نا حوالين رجيه اشتيار كرين جبركو وي بشيده تقت راست برسف نداونه وري برسف تي راست تنون جبوجي ما فتي كم برسا سدي ستشتبكن شخوا تنيه نهی لامپه بوتون نجیکن بيلي بتوين كل غلط برسف ده ودشينه جموه اي ام بنرن ده انجام برسين سدي سدش خو بواني عقيده دو يمين نهات گوهرتن لي بواني عقيده كي ابراهيم جي گوهرين ام بنرن ده انجام برسين سدي سد ده بري كو ام بچن فينالي روشا بوانان چيه عقيده يكمين بو 31000 ابراهيم بو 14705 و عقيده دو يمين جي 12000 بوانا ده او روش دکاره سرو بم بوه نواره جبرکو ایدی هر پرسک راست بر سفک راست به 10,000 پوانای بلا های و جه هبه ایجا لیور جوکر هنه دبشا فیناله ده ها وقتا امی در باس بن بخوازن به 5,000 پوانا دکارن دخوازن پرسه بدن گوهرتن 5,000 پوانی و ام جواد کشن پرسه کدن جواد پرسن شوناوی نا هون دبن از دناورا و بجیر کد ناورا شقاد ارینای دمه و بجیر که غلط ام باوجن 2500 پوان یک چو نبدله و هیجی جا اون ناورا دو و بجیر کدنه لیا سیا ود خاپینه یک آدن جه بدن ناوتن 2500 پوان شو خود دو و بجیر کتمین جوهر ده یکی هونه هل بجیر دو جو کری وانه یا هونه پرسه بدن گوهرتن یا جی و بجیر کا بدن ناوتن لی پشتی و بجیر کا عادت دا آوتن هونه ما کارم پرسه بدن گوهرتن پرسه مروف بگوهرینه لورجی پوان ده کبنی 5,000 5,000 پرسه بگوهری 5,000 پوان و بجیر باوش 2500 پوان باشه ام در باس بن تمام اون آماده بن آمادن کلجانی زیاده بو بساز بهونه که دستو پیه ولا رزی بحثا پرس گوهرتن و پوانا کش و یا انجام بده دیار کنه اره و بیا انجام بده دیار کرن گر کو تماشاوانین مجی به همو کلجانیا بشا فیناله لبنده بن تگوهره بشا فیناله دست بید جبو بشا فیناله بلا پرسامیا یکمین بی باجار شهباز اکو بازه دوستی که لسر ناو خدابو آوا کرن ایرو بکیجان ناوی تزانین
A. Tetwan B. Xelat C. Adil Cevaz D. Milazgir. Agide duyemîn. Devir de derbasî masê din nabe bila haya we jê hebe. Erê wexta ku xelet be nayê cem we. Dem jî tune ye. Ji bo wê ne mecbûr e bilezînî û acele bikî. Yani devir da tatman şuka diçe ez nekaba xelat Adil Cevaz û Milazgir wan her sê şika demam. Sê şiq jî ne hindikin ha Egîd. Belê. Karê xwe zor kirdin navbera sê heba dima. Yani Milazgir jî zêde natijmire lê xelat û Adil Cevaz. Te du hebiştin. Erê ma dihab. Way te xwe bi xweş xware ve bijêrek avêtin. Ne puanê te çûn ne tiştek. Ev rêbazeke baş e ku mirov Rast. karî beşxwar ve bijêreka jê bavêje. ليه خلط وعد الجواز أزبم جاء عد الجواز Te goyerê أري Egîd dibêje C. Adil Cevaz. Gelo rast e an na. Saat xweş Egîd te pîroz dikim. سباسك ما نسو Bersivek xweş. أري والله Dîna te firebû. أري يعني çünkü hakikaten tatvan zede behraxwatê nasîn xelat yani her fikri çünkü ve hereme gerek geriyem Malazgirt şuka be şerê xwe binavu denge bixwazî nexwazî adil û cewaz hinek hate gel Mevir vegirê da. Te pîroz dikim. Spas kimin Musa. Beşa finalê de pirsa yekem bersiva rast ji xwe te mafê di finalê de pirsa sedî set dest xistiqene. Ne were vê carê Rast e. te garantî kir. İja dîsa bînin bîra we divir de mase nayên guhertin. Yani wexta ki bersiv xelet be masê din vê nakevin. Hesabê wê bikin nebêjin ji xwe wê kesek şaş bersiv bide were maf were min. Ji ber wê buton ew ê bi kêrî we were divê beşê de û ji xwe dem tuneyê divan pirsa de. Hûn amade bin ez ê pirsa duyemîn bipirsim. Amade ne? Ger ku temaşevanên me jî bi hemû kelecaniya beşa finalê li benda pirsê bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya duyemîn B. Danezana mafên hemwelatiyê ya jinan di sala 1792 de ji aliyê kê hatiye amadekirin? A. Olympe de Gauch B. Marie Curie C. Lucy Irigaray D. Simon de Beauvoir. Agide duyemîn. Agide kemizika buton bişkelanda. Dîsa reqreqa butona blok reqreqa mertala. Xuyayê her sê hevadên me jî bersiva wê rast dizanin. Em binerin lê xuyay agîdê duyemîn hûn dibînin weke ku wê dor nede we ji bo butonê. Weke ku bi sond û peymane dike beşê. Kerem ke agîd. Ji aliyê kê ve hatiye amadekirin danezana mafên hemwelatiyê ya jinan. Olympe de Gauch, Marie Curie, Lucy Irigaray, Simon de Beauvoir. ما Musa cardit karî dubare bikî. Danezana mafên hemwelatiyê ya jinan di sala 1792 de ji aliyê kê hatiye amadekirin? A.
Olimpiyat Gaç, B. Maria Curie, C. Lucy Irigaray, D. Simon de Beauvoir. Mafê xwe jî jokera jî ji bîr neke û keremke mafê bersivê yê te ye. Ve bijêrk bavêjin. Reçik ez nekaba Olimpi û Marî demam. Tu dixwaziye ve bijêrkek xelet jê bidin avêtin. Dido nabe? Ha em ê pêşî yekê davêjin Belê. ku ne bi dilê te be em paşê davêjin. Ji ber ku her yek 2500 puan e. Bi derbekê 2 heba bavêjin tu zirarê. Me yekê bavên ku neket serê te yeka dijî bavêjin. Debile. Em ji bo egît ve bijêrkek xelet didin avêtin. Tahmin kırmış abi her. Ya tu yeka dijî dixwazî. Yani valla ez dibim a ama belki ji xalet bim edbim birayek edince ez ew bikim. Ve bijêrkek din jî bidin avêtin. Belê. Em ji bo egît ve bijêrkek din ya xelet ji pirsê didin avêtin. Zanî mi usamam asla? Yani sistem otomatik davêje. Belê yani ji ber çi ew navên ku hatina ew kirin mesela Soman û Simon. He. Ew nake bi gelemperî li ser mafê mirova xwe ew dike. Vega yani a erê ez bim a Olimp. belê. Egît dibêje a Olimpiyat de gaç. Gelo rast e an na. Pîroz dikim egît. Li serî de zanî bû. Ha mesela Vê bir belê şekli 5000 de çe ne? 5000 çû lê ji ber ku pirs 5000 ya. 10000 bû 5000 li kareyê dîsa. yani sartına. Ben başa bak ve kev bu. Naçma. Penç kare de. Başa. 5 kareyê na. Ne were? 10000 puan qazanç kir lê 5000 puanî wî çû ji bo ve bijêrka. Te pîroz dikim. Li serî de ji min got lê belê ez gelek tevlîhev bûm dûr de. Tirsiya te gul lek biçe. Ne Ez marî de gelek ew bûm marî û Olimpiya. Tiştê bû bû vê tiştê çûpayê nekeve. Te pîroz dikim. Saet xweş. Spas kim asla. Agit ravestan. Haya weş. Ravestan. Haya weş egît hebe xuyayê di butona de ve dorê ne de we. Ne were? Ji ber wê ji xwe re lezabeza hewl bidin pêl butonêkin. Ji ber ku şaş bejî mafê bersivê naye ji we re. Hûn amade ne? Amade. Ger ku hûn jî li malên xwe ji bo pirsa sêyemîn amade bin, ji bo beşa fînalê bila pirsa me ya sêyemîn B. Kîjan paytexta Medan e? A. Persepolis, B. Hagmatana, C. Hatuşa, D. Tuşba. Egîdê yekemîn. Egît ciwar dibêje biborînin. Bu çi dorê nade we. Xewisa cidan diye. Yani met şixwan neviye medane. Ez em neviye medane belki ji xelet be ez dibêm tuşba. Te goyerê. Erê. Egît dibêje C biborîne D. Tuşba. Gelo rast e an na. Ji ber kelecaniya butonên wan. Egît çima acele dikî? Tamam te pêl butona xwe kir, me fêm kir, maf ête ye. Tuşba serêm de zafer bû. Hatuşa. C. Ew jî nîne. Kişa Yani ez burada gelek evkman. Hatuşa û tuşba de. Te ji xwe re dîsa ve Şey- bijêk li bêjingê xistana. Birahîm, çi ye? Hewca nake bêjin be. Egît? Hagmatana. Em binerin gelo bersiva rast,
چی بو؟ هاگماتانا اگید پر عجلت پرسپولیس پرسانه ها توش هیچ اره. تیه توش باجی کیجم بون اوراتو Urartu ya. Burası اوجی Urartu. اکابانت دبیجن ام دزانن Ben de zannetleyeyim. نه دور دیده و نه اگی در باجی یا اگید ترسیم هر Çima دو mı sadı be? داخل اف paşe. Yani sedem çiye mi fam ne kiren? درنگ yani hun zu Yani mesela desteğim elver be zu pırzgirek pelet tine kine. ne? نه نه zu pelet kine. بری لمبه پک وک هم پیلت کنه اش خود و ناوره ده اتوماتیک سیستم وجه داوجه اونجا رگن پیله کنه جی ماسا و نما ود که سیستم جی نیاره میاد اش خود پرگال هرتم لهم بری مینه و رف سیستم همو سیستم خویای دجمنه ام بنرن پر ساعت چارمین ام بر بداوی ود چنا دوره بوتون جه بستینن yani نزانم پوانی وجی باشن لی ماف دور ندوه taktik bu kartı nezani jibo kunqat bersiv nedin u mafi ve persen seti set jitune be hun amadene jibo persa çaremin u ger ku temaşavayen me jibo hamu kele caniyan xwal benda perseben jibo beşa finale bila persa me çaremin b beri zayine penstu penci de akademiya Pisagor de matematik zana ku perwerde dayeye ve filozofa jin kiye? A. Theona B. Demeter C. Aspasya D. Kleopatra Disa agide yekemin. E çav veket mi lehis? Çav bu ya. usta مرov دبی قی یا مرایله سیستم یکی تنه ناست که راسته سیستم یک تنه نست Çün evveli bir. Beri razane 505 de akademiya Pisagor'da matematik matematik Sana kiriye u perverde yani daye. filozofi matematik ne olsa Hele. olsa. Demeter burada şu çu az tuazım ve bejir ki galet خوازه به davetin eri عقيد دخوازه و بجر که غلط جه بچه بلا جبو عقيد و بجر که غلط جه بچه tamam. Aspasya çu Aspasya çu. Veya Kleopatra u Theona. Az navbera Demeter u Kleopatra demam. Theona nizam zede jmre nehat. Yani az naxwazim ew kim tevjî biçe, ez xwazim xeletiyek edin here. برا و بجر که کتن بچه برا ام و- جبو عقيد و بجر که کتن غلط جه ددن آویتن Yani Theona ev car hinek din ew bû yani Demeter çûş xwe. Theona û ناورا به و دیده ما بوله بچو Mamosta ez dibêm A ama dilê me bi Kleopatra re ye. تگوری Herî. عقيد دبجه تهونا گلو راسته آنا پیروز دکم عقيد خوش لبر خود دیا تاکتیک جهیم بویه Erê. ساعت خوش دلویت پنجاد کلوپاترا نفسا ودی چاوا دبزه بوتونه و نبینین لید چاوا دبزه بوتونه Baba gem ne yapayım ne? Ne çavatı be. yani ustad ben peşya Bruce wî pêlê dikim boş. Bruce lexe ساعت خوش پیروز دکم ام هاتن پرسا داوی های وجه هبه اگه تیا تو چویا yani ger ku yek jwe ve care rast bersiv ne de خب ما فين پرسن Meydan demine agide du yemine. ایجا کار نزانم به چخاس پوانی وی چه بون بگو پوانی و بلند بون تیرا خو
Hûn amade ne ji bo pirsa pêncemîn? بله بله û ger ku temaşevanên me jî bi hemû kelecaniya xwe li bendê bin ew ê kî bibe fînalîst ji bo beşa fînalê bila pirsa me ya pêncemîn B. Şerên di nava dewletên Ewropî de ku di dîrokê de wek şerên 30 salan tê binavkirin, di navbera kîjan salan de pêk hatiye. A 1518 1548 B 1618 1648 C 1718 1748 D 1818 1848 تسعة جيت ادي جو سابقكم عجيت تشكر عجيت یا ما چاوا ام ببینم پل چاوا بینم Ya çava lezzet, çava konsantrasyonu veya de kerem ki resmen mafe persen sedise civar neşt. يعني ولا بخابم شو و 5000 خوش ديده و ده هاد استينه عقيت نابت تجي هر حد يكرر. نابت تبكري ما Yani her çarşık birası divan şeresi sali de yani biyanite te çi biki te vebjer ka davetin. Ben vebjer ki te xalas nakin becari. az Salah Sadu Dema te heyiş xo bifekreş xo hina dem pire dem tüneyiş berku besinore. Karın hatta sibeyl bendate bil. Hey عقيت ابراهيم بهم كم وكم شونه yani az Salah 1516 18 و حتى 1600 yani tişer هاوك نكر يعني الشيم ده نما يعني أتفردش نقابات جو ده دمينم çünkü اره ka şerrabi nebira xoş xware ne var belki tu xware li bejin gexe ne bu belki tu peret veya perete pire puanete pirin gelo şerrin 30 salan di navbera kîjan salan de pêk hatiye. Avrupa'da Te xwe bi xwe niha kîjan avêtiye? Xwe bi xwe? Heye. yani من آويتيا Êma sêheb. سيحب دمينن و باجي جمرة بيانيتي أما شيء جاب ببورنا ما مستا از نقابة باو دادما يعني دبين برا خلاتيه كره احتمالك مثلا آي بتشه Bila از biçe. دبين برا Bila biçe. أري Bila ji bo egît ve bijerkek xelet jê biçe. ما مصابرا يك دنجي بتشه Bila ji bo egît ve bijerkek din ya xelet jê biçe. از دبين به Te got erê أري egît dibe B 1618 1648. Gelo rast e an na. Nawa taktik bu. Te pîroz dikim. سپاس كمان أستا حتی آنها کسی که او سا دو و بجیر که جه باوه و پاش دیسا راست و لسر هفته او سا
Tu yekem ha. Te pîroz dikim wala. Spas mamosta. Em binerin. Em çi mala? Na em nizanim puanê bûye çi. Ne were puanê we bilind bûn ji ber ku. Em binerin de encama beşa finalê de rewşa puanan çi ye? Agîd 31,000 Agîdê yekemîn kêleka min. İbrahîm 14,705 û Agîdê duyemîn 37,000 puan. İcar. Ji xwe Agîd jî û İbrahîm jî ji ber ku qet rast bersiv nedan mafê wanî sedî tune ye. û tu bawayekî otomatîk bû finalîstê hefteya yekem. Em te pîroz dikin Agîd. Saet xweş. Spas mamosta. Berî ku em diyariyê we ê dilxweşkirinê wala nizam em çi bidin we û dilê we xweş nabe. Em çi bidin we jî we dilê we xweş nabe. Ez qeherî me dikiram bi teqiyam bin. Di beşa finalê ez teqiyam. Erê ya me Çawa kir te çawa lez bûn bu ew. Yani di beşa finalê de eger ku we jî herkê bersivek rast dabaya we em ê mecbûr xwe biçûna pirsên sedî. Nişxwa wan pirsa merakê go gelo çi ye ji berê ez ber wê ketim. Başê biçe bibîne. İja kam em ê herî dawî biçin wê dira em çawa derbas bû çawa bû berî ku em biqedîn Agîd. Wele baş bû, xweş bû, lê vê dawiyê nebû. Vê dawiyê Te wisa hêvî dikir? na min qet hêvî nedike Mijî min go wisa xweş mijî wisa xweş hêvî xweş nedikir. diçû. Yani Lê bi tonê de me Agîd fehm di finalê nekir de yani. dor jî nede we. İbrahîm Mamosta em gelek spas kin ku we me pêşwazî kirin mêvan. em spas Êko dixwazim bila werin li vir kelecanekî baş bû. Her du hevala jî pîroz dikim. Agîd Agîdê duyemîn. Agîdê duyemîn bu Agîdê yekemîn. Agîdê Çi cino. dibêjî? Wek min gotî yani armanca min ticarîne tek birin an jî tek çûyîne. Yani beriya her tiştî yani bernameyekî wisa da em zimanê dayîka xwe daxivin. Bi zimanê xwe em şîrove dikin. Bi zimanê xwe em difikirin. Ev ji bo min bi rastî kêfxweşiyeke pir mezin e. Ya medîd me finalê nedît dem jî pêşamê me got em biaxivin. Pîroz dikim ev diyariyên me yî dilxweşkirinê ji bo dilê we ji me Spas, nemînin. zor spas. Nana dilê me Gelek spas mam. Diyariyên Spas. biçûçkin, keremkin. Gelek spas. Agîdê duyemîn ku bu Agîdê yekemîn, keremkin. Spas. Xwe mafê te heye ku tu li Kurdistanê bigerî. Finalîstên heftê mafê wan heye ku li bajarekî Bakurê Kurdistanê bigere. û piştî hefteya çaremîn tu û du finalîstên dinê tên ba hevdû em binerin wê çaxê gelo dibe ku navê wan ne Agîd bile dibe ku ne were du Agîdên ya ji du şêrejin werin em jî ser navê hemû ekîba te got erê we pîroz dikin bernameyeke têr kelecan û bi berxwedan bû mala we hezar carî ava be berê temaşevanên hêja em vê hefteyê jî gihîştin dawiya bernameya xwe te got erê ew ê hefteya pêşiya me careke din bi sê pêşbazên nû bi kelecaniya xwe bibe mêvanê mala we heya bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş